Kangulumani bulu vinaka. Vakuriana no dabuli ni kalimu ni ulutango ena kaimbaleta na bibal buluti ni vinaka vatakena da dina vatakena lasu kena bibal lomataki sama ida kavawati mai kalivari go setani ve Yesu Kristo ia sama enruka kina. Dora mandan darmasu tamai kemambi na vale nomuni vosa embula kau kaua erani vesa utai kemami lomani kemuni keresa katikuna buku me vakamadala tagavi kemami nomuni alo tambu na nomuni vosa na buku Yesu na vakambula. Amen. Yoti o kalivari saoti sanruka oti ko setani enai valu ia rongoda se vakada politiko ngao koe vekenda. Sama ibangan rukai ko setani ke irna nona ilalawa mai ve Yesu sarawati nga naloloma etalai rora vakawoti ena vakambauta na kalau ke na nona bosa na ngangaongo oya na kasa da kabo Yesu vekenda seni kainda da kava ia menda vakamuri Yesu nga ko kenda via ngaravi koya ka Yesu menda muri koya nga. Okay, menda muri koya tiko sama idemburaki ka vakambaleki na ko setani mai na itutu vakatui ni buraburongo mai kalivari kasa vakataunde itaki na nona sama inruka katava kambalei sombu tawa mundu kinangele san ruka vakandua iya numa sewa bukjiku sangai vugio koya sangai vangara nandina enda ututaka ko Yesu mesanga me divert taka se me vango le atani se me kuni vakambauti nanu ya talang ne setani me vango le atani na tamata mai nandina tuta ko Yesu ka vakatiti ngata katalangana tamata sanruka wetu setani ia sembula tiko na ivalu sa kabani kuwa sai koya na nona valuta tiko nandina tuta ko Yesu lave valuta tiko nandina ko tuta ko Yesu ni kuwa sa kata sarna be valuti baleta dua pembaluti membaleta na nona lewa sena nona authority na lewa na Yesu sa valuti keni karua na nona lawa talengan 10 codes na ivuna wetini sa valuta tiko keni katolu sa valuti talenga nandina ni iwala tambu koengo na lewa na Yesu sena nona authority kana madhi urusambul kawalu tin kawalu kavango sa soli maive yau na lewa kedenga mailo malangi ke bura asala ko mai go Yesu ka bosa veira ka kaya sa soli maive yau na lewa kedenga mailo malangi ke bura soli vedei e soli ve Yesu oi ke sa soli ve Yesu na lewa kedenga mailo malangi ke bura sa rauta etiko endua e vina karatale chikunga na lewao ya okoe pawahanga sanruko setani ia se via lewati konga sara ida oti maena ulutanga iliu sara ni nona ngangandre mai lo malangi ngo meliu okay lau mai burungo mai kuta ki atam ke ivi meliu okay iango sara ida kon sa sol ke de Yesu na lewa sangai zuri lo moko ya mesanga melasutaka na tamata ni selewati ngao koya. So he made himself to be the antichrist, deception to the world sadakava koya. Sanga idakava o setani mendua tiko na antichrist na bosa valangi ina bosa vaitauke endondonu vinakasara. Dakava koya mendua me meda i Kristo. Bosa vavitingo na meda sa okilanga senga ni Kristo via Kristo ye meda i Kristo koloso wasendua mdara di Yesu mantil kono tin kawalu nesa da kaban ka kedanga ko koya sera tu melo malangi sera tu bura sera rai sera senga ni rai sera vagi tiku baturanga sera be matentu sera turanga sa liu sera turang kawa sa da kaban ka kedanga ko koya Yesu ya kamenona talanga o ya Yesu talanga ya asambula eli ko koya kamur ka kedenga kasaba ka taunde itaka na ka kedenga ko koya o koya na ulu talenga ni yango na isongo leo ni lotu au bambimbi taka ya
o koe na ulu talengani yango na isongo leni lotu. O koe na wakategevu na ulu matua maina mate me wosi vidako koea e na ka kedenga. E wosi vidake kina ko koea e na ka kedenga. Rongo dana kangu. Na valuti ko chisu, sa valuti ko chisu koe na kalondo wembuli through evolution. Ia sa valuti talengau koea ni o koe na ulu ni songo leni lotu. Sa valuti tiko ko chisu, sa valuti tiko ko chisu o koe na ulu ni songo lotu through Antichrist. Antichrist kene mbalimbali instead of Christ. Ia bagaviti kene mbalimbali nga amedhandina nga ne Karisto vaadhani chigo meo Karisto. Se mai tarachigo na itutu ne Karisto e vura ni aseng ni solivua. Sarauto me kao chisu endu ne vagatagil kil non lesmai ena levu na Karisto vagailas. Endu ango kena mbos. Okay? Na medha Karisto na Antichrist. Na tamata sa vagaliudi merasangaravi ni rasa liu ni lotu na chisu e vura. Erambokoda tigo na ivalvala dai vura sengani o chisu ngai kalau. Kambokoda rao na ivalvala da. Madi tinkawalu kavango. Au sa kavaga indina ve kemdou. Kake dengando sa bauda e vura. Ena baudi mailo malangi. Ia na kake denga ndo sa sereka e vura. Ena sereki mailo malangi. Na tarongo. O de li o lo malangi se o kento e vura. Kolo malangi o chisu koe na ulu ni lotu. Ni songo ni lotu. He is in control. Na lewani kalau, kei na bosa ni kalau, me vagaliudi se rongodi, nga indonu kina na kae vaudi e vura. E sengan indu muri lo manda ke, mendangai vagandonui, mendangai nama ka me vagandonui maidake. E sengan indu ndono ea, samadala. Iyo na kangu, lo malangi e lichunga ambate chiko kina na ulu, kami liu telenga na nona bosa ongo. Keo via ngumatua kei chisu vagararavi, kamuria na lewani ulu ni songo leni lotu au chisu Kristo. Rongada, endua na ivagareitaki ni vagaliudi ngo. Rongo di koya e na ulu, o koya na ulu ni songo leni lotu. En daga westiri katolu tikine rua kavango. Ia ni ratosa da kava, daga buana turanga, kalolo tiko. Sa kaya na yalo tambu, le si rau mai ko panapasa, kei saula, kina daga kausa kadivi rau kina. E daba? Na yalo tambu koe na ulu ni songo leni lotu. So somi taki chisu tiko. E senga ni somi taki chisu e vura na Antichrist. E ana meda. O koe na ulu ni songo leni lotu. Sa vosa ike na yalo tambu. Koe na yalo tambu. Le sira oma ko pana pasa ke saula. Kina daga kausa kadivi rau kina. Me koe ni mbiutani na ulu ni songo lotu. Kangai wala so somi taki. E na vuku ni tamatanga. Sena Antichrist. Meva kaya vulai. Na buku le unduandua ni tamata oya na buku lolo virase li unduandua ni kalau. Na yalo tambu na iso somi ka ulu ni songo lotu. Meva kaya dhori na kaya lomana. Na ulu ni songo lotu e le siira na tisa ipeli. Meva kambulai ve chisu. Komeda i Karisto e le siira na nona i liu ni lotu. Me liu muritagi Karisto ka bagaru saira na tamata yalo saba ni kalau deder. Sa toki na ivalu me valuti na ivaga bubuli tutaka o chisu. Okay? Na kena valuti mai ve setani na lawa ne chisu. Au marau taki chisu ni okoya endau walk the talk. Dau muria na kaya. Na nona lawa ni matentu e muria rawa e liu. Ngai buke ira rawa nandau talain rendre ni rasalo mani koya mera muria rawa talanga. Ko chisu kambulia na kakedenga tau kena kakedenga kaya na kolosa wasen dua tinka walu na lau talanga mai iteni koya ambulia bosa rau na lau mai saina ayo koya asulia nona talanga kambiuti koya na lau mani katu ni vela lati nona talanga na ibu na itini na nona mai mbula voli o chisu e mai vaga ya doranga na vika membaleta na nona lawa. He came to fulfill, not to abolish the law of his own kingdom. Madi wasili matingavitu. Kau chisu. Doka kuni baka sama niusa lako mai miu. Baga otia na bunau. Sena non re baga bubul na profeta. Au sa senga ni lako mai me baka otia. Meu baka ya dhoranga. Dabe kau chisu.
Koe kaya sini lako mai me vaotia. Yo de kachungon sa vaoti na ibu na ni kalau. Goren ti kras ke none babul ke none tal. O Jisu mai vaadora, he was walking the talking. O koya na kaya tiko mai na vele ti makau ke na profita koya mai mbulatak. Mendu siave iko batake au ni rau ni muri na ibu na ni kalau ya butak ngana lolom. Uli kango na nona ibu na ni lolom mendina. Choni tin kalima diwa kene tine kavango. Me bakasa lo mani au go tamangu au salomani ke mdo bakata lenga kina. Do tiko ngai na nongu loloma. Ke bakando sa talera rawa kina nongu ibunau. Do na tiko ngai na nongu loloma. Rawa da mda tiko ngai na nongu loloma. Kau Jisu ke bakando sa talera rawa kina nongu ibunau. Do tiko ngai na nongu loloma. Ke bakai gondo ibunau. Kubunau takati na loloma ni kalau ina besinga tabu. Wada muria chiu na ibunau ni kalau. Tau doko tini. Na kangulo mani. Me bakaka usa talera rao kina bunau nei tamangu katiko ngai na nona loloma. Na loloma dabo bunau takatiko. Nigo ko liu tagire tiko na tamata tani mai na loloma ni kalau. Jisu ya kaya. Eo muria na loloma i tamangu na nona i bunau na kalau. Kia mundau talenga mundau muria. Ka talera rao tiko kina nongu bunau. Kia ndau binakata mundau tiko ngai na nongu loloma. Setani data ninda tiko ngai na loma nimbai ni velo mani kena kalau. Sangai vagabulida na ndondoka opposite to love. Menda talain renre kina bunau. Ne Jisu. Menda vetawa se kina ke koya. Ni sarawata ko setani me tawa se kenda tani. Mai wana kalau. Sangai vakana numa me vese utaka e sona lawa ne Jisu. Me rei ndondonu toka ngabua na tamata. Ia sa sala ngani mate. Uli kada bambal chini karuro sombul kawalu. Ena sala ni bala ndondonu sa rawa nambula. Ia ena sala tu koya sa senga kina na mate. Well, Jisu ngano ndai vakarau. Menda vamuria na nona bosa. Menda mbula kina. Rongoli Jisu o koya na sala. E tukuna na kena senga ni mboko. Senga ni tara me kau laivi. Endua mbau na mata ni vola lailai. Ena nona ibunau. Ena takali ko loma lain ke burubura. Kana tunde nga na ibunau ni kalau ni loloma. Kasenga ni mundu. Sama dala. Madi wa lima. Tinka wa vitu. Tinka walgun tinka diwa. Kavango Jisu. Doka kuni baka sama. Ni usalago mai me ubaka tia na bunau. Sena nonre baka bubul na profita. Au sa senga ni lago mai me ubaka tia. Me ubaka ya dhora nga. Roma kata loko ya. Niu sa kaya baka indina be kemdo ode kaya koya kalau. Ena takali manda koloma lain ke bura. Ia na senga ni takali. Mai na bunau endua na mata ni vola lai. Sendua na tikina lai sara. Ena yado manda kedenga. Ronga tale. O koyongo. Ronga serba binaka. Ena vagato kaikina. Me lai sara. Ena maten tuba kaloma langi. Ko koya yandu ena talain renre. Kinandua na ibuna wongo. Se lai sara. Sa lai sara. Kavaka tabu wuli vaka kina. Ve ira na tamata. O na kangulomani. Awa samandono veiko kia konta ubunau. Ronga da. Kia ko tabu wuli takatiko. Ni sambo ko laivi na ibunau ronga dango. O iko ka vakalolom seranga na kauda kabatiku. Wana kalau. Okay? Ena maten tu bakaloma langin desi cikunga bura-burango. E kai cukup vango Jisu ena imbal ni tikina ya. O iko sarui bakamandua. Niko Jisu manda mai mate na buku ni bala da na talain renre gina bunau. Iko sangka me kai tungo ni kuwa. Ni sambo ko laivi na ibunau. O ko enda talain renre cikukina. Meranda o katunga. Ninda sa talai rau ke tu yes yang na talai rau. No kangulomani. Kai tu vango Jisu iko sarui bakamandua ni ko bakatawul takatiko. Sambo ko laivi na ibunau ike. Tormanda. Iko sa adelo malangi. Wirle lo malang yer saba kambulai era muria kede tunai bunau tambu ni kalau. Oi ko ngale bunau takati uja. O sambo ko lai na bunau. Ko kila ko de bunau ko de bostu mengusum. O se tani nga ko ya data na bunau melo malang. Au kere menta baka sambo kan donu, rai da bina kan umi bola tabu ga bunau takati ko biran tamat. Setani ko ya non da dango e baka tani taka na bunau e tu taka o Jisu.
aina daga na setani rongoda na te voro e vereti me voroki vagalele nga kuani vagalevu se tau doko na morelo kangai vagatavuli taka mai ve ira nambasuka na ivuna ne chisu ni sabe sau okay na medango in place of Christ bluff Christ o Kristo na meda ni Kristo ngo o ira antichrist rongoda na imbal ni madi lima chinkadi ongo ko chisu e tukuna ni saru baga mandua sara ena ka era sadaka ba o ira baga tabuli tagatiko ni sa singa tambu na singa sande sa rauni tara mongaraba na matakaw lo ni valilut ko chisu senga saru baga lo masara ko chisu e senga ni bau tanra nindua tali na tamata baga bauta e rauni zakaba ve chisu ya niko chisu e senga ni baga ndo nuya me zakaba na lotu ba Kristo nambasuki ni nona ibunau ngai baga tabulidi ni sa andonu tiko ve chisu. If you are doing it, Jesus tells you, shame on you. That's the meaning of the text. Not the least in heaven, but down here. My heaven e tekivu kina nambasulawa ne setani. No one is allowed to teach law breaking up there in paradise and never do it here. Na meda Kristo e kelia levi na ngarabi matakau mai na ibunau kangai vai somtakayani ngarabi tunga na matakau e kelia levi na ikavitu ni singa ni baga dengu kena turango chisu na kalondo bemboli me baga somitaka e na imata ni singa na singa sande na singa ni ngarabi kalong mata ni singa iya ko chisu ese ni kaya ese ni vatarame lak roda kesa ese ni bulia ko chisu ngai au take na mbasulawa ne chisu kokoya nga kadakaba na mbasulawa e na turanga na matai ni singa sena singa ni ngarabi kalong mata ni singa wetali na ulumbale dabo kaya kesa senga ni kuneike ni kai o chisu medaka metokitani na ikavitu ni singa ni ngarabi kalong dina kina matai ni singa sa laswea ko Emperor Constantine nga ya tukuni ni adakaba na matai ni Sunday law ia na lotu ni universe adakaba ya Roman Catholics bole taka ni tuwa na kaukaua waka iliuliu ni lotu me besa utaka na lawa eso ke na ngaune eso waka wosivi e na lawa ne chisu Kristo ronga na bole ni lotu waka romango. It was the Catholic Church which by the authority of Jesus Christ has transferred this rest to the Sunday in remembrance of the resurrection of our Lord. Kaitiko na bole ni lotu waka Roma. It was the Catholic Church which by the authority of Jesus Christ has transferred this rest to the Sunday in remembrance of the resurrection of our Lord. Keba kaya the rest of Jesus Christ, tukuna may biyaw ike, napuno evo laikina. Me toki-taki na singa ni baga de dengu, me salay daka ng garabi kalaw, na singa Sunday. Se singa ni ngarabi kalong matan singa spell taga na posong ko Sunday evolay kina SUN kini balang-balangaya na singa ni ngarabi kalong matan singa ve hir nan daw garaba dabalay durtukin lo tuwa Kristo na kango dabalay durtukin lo tuwa Kristo iromaya balay tanga na compromise balay tanga na ve mutakol di batikir na tuike buraburo na system na Babiloni daga tukina thus rongo we can na Protestants thus the observance of Sunday by the Protestants is the homage they pay, in spite of themselves, to the authority of the Catholic Church. Plain talk about the Protestantism today by Siga. Indona Turangoya, nona ibola. Page 213. Hagabana kangu? We're not Protestants. Oye na lotu bukitani men lotu katolika. Sakay tukong maingo na itugtug men lotu katolika veir na bukitani mai. Na kaya na baga tambuy chigo na singa sande may veir kaya na baga lotu chigo na singa sande. Era siyang ni baga rogo tiko ve chisu na kalondina. Era baga rogo tiko ve koya nga ambulia. Era baga rogo tiko ve dey. Kina lotu katolika. Taro. Where in the Bible is written that Christ authorizing the Antichrist to make the change in the 10 codes?
Where do you find it? The Bible only forewarns of each attempt to deceive in the last days. Na ivaka na numi ni tudhag na ichisu, e volaya na ivolongo, na papitaiso vatake na ivaka ya kavi ni turanga. E na ivana numi ni nona tudhag e tali o chisu, raida na romo wase ono, kene matain kornida wase tinkandua orang wawilika kena. Who is their Lord that are commemorating the Sunday keeping? Who is their Lord? If Jesus is the Lord of the Sabbath, who is the Lord of the Sunday? Who is? And doa na turanga, Chisu Kristo nga, na kalondo vembuli, koe mai lia tamata, mai kaya, o koe nga e turanga ni sing waka deng lubin tamata. O the turanga ni sing Sunday. Wakta kilawa si tin katoli tikine tolronga da. Na isaun taroya. Ia kawara de ndua na uluna na evakasa vue taki me matikina. Asa ambula tale mai na nona vue, kavoleka ni matikina. Arasa kurambui kedenga na kaibura-bura ena buku ni manu-manu. No kangulomani ke o chisu atu dake ena singa ni mate ena imatai ni singa ni madao ena singa ya ena ngona ya matikina mai kalibari ia rongo dano kangu endua talengo e vue taki mai na nona mate e ambula tale mai odea oea na Antichrist. O yana meda i Kristo. O koe a mate e na isele wau ngai mbula tale mai ni sa vati kori tale na nona system. Era kurambui kede na kaibura-bura. Sunday is the day of worship in honor of the resurrection of the beast. Kristo bagai lasu. And not Jesus Christ the Creator. History tells us that the first Sunday law ever made was that issued by the Emperor Constantine on March 7th, AD 321. So the issue involving state and Antichrist attempt to divert the attention of the world from Jesus, the Lord of the Sabbath, the Creator and Redeemer of the human race, was done by this, by Virauna Le Ruango. Now, Kangulomani, diversion is one of Satan's technique. What kena compromise talangan in dua bata, political power kena lutu. Bevangole tani da kabo setani enda uba kami da taka me revina kana kalas me rauni tali taka na tamata vakalebu dhake mai na kandina ndau mata isara na ukutaka na ibagabulas me siwata kina na tamata me na numanga ni ibagabulindina na kangolomani ndarurenga kina ibola tambugo nio Chisu Kristo ndina nga tutaka oya na ibabulindina na ibabulinga wakatamata sena tradition senga ni vakalo nimbo soki vatakina na lawani kalau ndau vembuli kena lasu embo bagai kuritaki tu na nomu mbo bagai ugutaki tu na nomu valni lotu ena sona matakau se vakatakar kar ni kama ilo malangi dake se bura-bura se na loma ni wai modu bakina kangarap sakamida nga ambeka nangaravi se sokalo ena singa ningaravi kalau matani singa Sunday nira lotu mai kina na nodangase ko ira kede lotu se tau lotu matani tu talenga era bagadeng tu kina ni kua na kangu sakadivi ko tigo na kalonda vembuli mondingi taki koe ni kua ka sokalo mua mevaka na kai vina kata ko koya ena nona vosango tarongi ko manda ni kua. Why am I believing what I believe? Ke senga ni avu taki tiko ike na kangu ongori na Antichrist ke na lasu ya kaba tuo koe me rao ni baka ngole tani na tamata na mera i Kristo mai na kandina ko Chisu Kristo na kangu lomani ke ko wakilani sa vosti ko viko na alo tamu ni kalau ni kua ko sa tu dala tu sa kena ngau na mo sa toso kina vanuandondonu ve Chisu na Kristo na kalau ndove embuli kanga ravi koe na sing ni vagadedengu na singa vagarawai turanga kina na lumini tamata sakadivi ko tiko na kalau mo lako tani mai kuwa ni vagarogorogo tiko kina manu se kina nona matakau se rawata na nona ivagatakili kila mbaleta na kalau sana sovaraka na mbilo ni nona dhunru ve iko vatakia ke vagaandaru tu dala tu ena ngauna sana da kavakina o iko na kalomani mo sangalala na katolu ni vanua sa tike vu me valengao setani tu sanangai reida
nonda ulutang kandua tu sangai reda o titunga maingo na kai tuta ko chisu e rua na nona ibunau watake na kai baleta na nona authority yango ulutang katara kun salata na kangu kambimbi membaleta na attack nei setani na antichrist kina ka e tale taka se tutaka ko chisu o sakrean ngongo mo bakambauta wandi na tamandanga e vida na kato sa redo timai mendo arano da masu tamai ke mami na wale unom ni loloma na wale unom ni bosa uke ke mami turanga me ke mami rawata rawa na nom ni loloma ke nom ni kau na muri ke muni kangole tani mai nei babuli ni antichrist na bugui chisu na ibagambula amen.